ke utlwile bohloko bona bo sa tsweng madi. Ke utlwela baithuti bohloko ba ratang thuto, ba ratang ho ntsha batswadi ba bona bofumeng. Se etsaetseng mane university ya Qwaqwa se o tlile pelo yaka. Mme ke a leboha ha ile mona mo primary a buile ka bohloko ba pelo ya hae, ka o tjha ha meaho e meng ka hara university. Hoja bana ba rona ba kenang university eno e Qwaqwa, ba ne ba tseba hore Dr. TK Mopedi o sokotse jwang, mmoho le ba wa neng a sebetsa le bona hore Qwaqwa e be le university. Hoja ba ne ba tseba hore ka nako ya apartheid university ne ile nngwe fela Freistata e ne ile UOFS University e leng Bloemfontein. Bana ba batho ba batsho bane ba sna university, bane ba bolellwa hore ba tsamaye ba e bo Fort Hare. Le bane ba hloka tjhelete ya ho ya moo ba kojwana di mahetleng, bane ba bolellwa fela. Le tsebang lona ka university wat weet julle? Hoekom soek julle die universiteit? Waarom? En hele potso tseo ba neng ba feta ho tsona. Ya tjhisitseng university mono, ya tjhisitseng meaho eno, o utlwisitse badimo ba Qwaqwa bohloko. Ba ileng ba ilwanela university ena, ba ileng ba theola meokgo, ba neng ba ngola mangolo, ba tseka hore university be teng Qwaqwa. Hoja ba ne ba tseba hore ba entse tshenyo e kakang. Hoja ba ne ba tseba hore motho e motsho a tswe bofumeng ke ka baka la thuto fela. Ma-Americana ka jeno na le tjhelete e ngata-ngatana a o re ratang ho imatahanya le bona. Bongata ba bona bo kene sekolo hore batho ba batsho ba tle ba tswelle America, ba be ba tsebahale, ba fumane le maemo ka hare ho America ke ka baka la sekolo. Ke ka o bo Ntate Barack Obama ba ileng ba qetella le di-presidente hobane e ne ile mmuelli mo le mofumadi wa hae ba badile haholo. Ha hona naha e tla qeta bofuma ka ntle ho thuto. Ha hona naha e tla qeta bofuma ka ntle ho thuto. Ke rata ho kopa sepolesa Thaba di Mahlwa, Thaba di Mohodi, hore bana beso sebetsang ka matla le fumane ya tjhisitseng mono. Sebetsang ka matla le fumane ya bakileng tshenyo e kalo. Ha ke tsebe na tjhelete ya ho aha kliniki eno hape e tla tswa kae, tjhelete ya ho aha laboratory eno hape e tla tswa kae, tjhelete ya tshenyo eno e tla tswa kae COVID ile tjena. Persente tse 35 tsa batho di sa sebetse ka Afrika Borwa. Ha ke tsebe na tjhelete e tla tswa kae. Ha ke tsebe na tjhelete eno e tla tswa kae. Ke kgola hore ya tjhisitseng mono, ha ile hore ona tjhesa a lwanela tjhelete ya NSFAS, mohlomong he o ifumane ha building eno e qeta howa, ha mo awono qeta howa, mohlomong o la utlwa tjhelete e kena accounting ya hae. Ha qeta ho tjhesa clinic, bone ka moo ho leng ka teng lefatsheng, motho ha ilo tjhesa clinic, a ilo tjhesa laboratory, maponesa sebetsang ka thata.
e le shome metsotso ka morao ra ya bobedi ke swabile fela nako nngwe ha motho o bua taba tse ka reng tsena ho na le ba bang ba tla dumellana le wena ho na le ba bang ba tla hanana le wena nna ke re o dumellana le nna kapa ngwana mme o hanana le nna ke tseba ka mo bontate mopedi ba ileng ba sebetsa ka teng ba lwanela hore qwaqwa e be tshia ya thuto ba lwanela hore qwaqwa e be le university mme ke yona fela toropong tsa batho ba batsho e na le university tshwantse be re ikgantsha ka yona ke ka ho e le ka pele ha o kena qwaqwa man o dumediswa ke university ho bolela hore qwaqwa ke sebaka sa thuto qwaqwa ke tshia ke mo thuto e fumanwang teng ha motho a tshisa sefahleho sa qwaqwa ke swabile ho ya tshitsitse mo o tshitsitse sefahleho the face of qwaqwa tshitsitse sefahleho sa thuto ka ra qwaqwa ho jana tseba hore dikakapa tse robetseng hona jwale di ile tsa elwanela jwang university eo re rata o kopa ba o kametseng thuto re kopele bo majoro hore ba ke ba bue le bana ba etele tsona di university tsena ba ilo bua le bana ba ba bolelle hore na university eno ya qwaqwa hore e be teng ho tlile jwang hore qwaqwa e be yona ena le dikolo tse ngata ka ho fetisisa metsenyane ne e bitswa metsemahae ho tlile jwang hore qwaqwa e be le di-college tsa thupelo ya boditjhere tsene di le ngata ka ho fetisisa ho ile hatla jwang ya tjhisitseng university mo qwaqwa o tjhisitse sefahleho sa qwaqwa ha o kena qwaqwa o dumediswa ke university empa ka jeno o tla bo dumediswa ke fahleho se tjheleng sa qwaqwa ho ya swabisa ho utlwisa bohloko mme ntho ena e etswa ke ngwana wa motho e motsho ya lokelang hore a lwanele thuto hore a be le thuto a tsebe ho intsha bofumeng a ntshe le batswadi ba hae bofumeng rona re kene mono ka be re se ka mora di-microphone ho ja re sa ka ra kena moo re rora tjena ka mora di-microphone hobane re fitile thaba di mahlwa thaba di mohudi ha o senyeha ka ra thaba le mohudi re ke ra thola pelo tsa rona di dutla madi re tseba bohlokwa ba thuto re tseba ba etapele ba pele mono ba neng ba le matla ba tseba bohlokwa ba thuto ka Afrikaans ke tla re ek is teleurgesteld ka Seesimane ke tla re I'm disappointed ka Sesotho ke tla re ke swabile ha batho ba re hopolang hore ba ya ithuta ba rata thuto ho tjha sebaka sa thuto seo leng sefahleho sa motse o motle ona wa qwaqwa o ka jeno e se le motse o di tshila di suritshi di matha fela moo ke bohloko haholo ke rata o leboha moprimiri ka hore a ntshe maikutlo a hae ntho nngwe ke kopang ba ithuti ka ofela Afrika Borwa tjhelete ena ya lona ya NSFAS ke tax tseo re di patalang e re ke iphete tjhelete ena ya NSFAS a se ya mmuso mmuso no tla nka ka tjhelete ha no sanke tax matsong a rona a se tjhelete ya mmuso eo ke tjhelete ya balefi ba lekgetho ke ka ho ina le mokgatlo o tshwereng kwa ba basweu makgowa ona o bitswang outa o lwanelang tax
gore na tax e sebedisitswe jwang mme tax ya bone ba e patalang e entse eng. Ke rata o blame le batswadi ba batho ba batsho gore bana ba rona ba fumanang tšhelete ya NSFAS ha rena mokgatlo o shebaneng le university wa batho ba batsho o shebang haholo tšhelete ena NSFAS gore na e sebedisetswa eng, na bana ba e sebedisang ba pasa na bana ba e sebedisetsa merero ya thuto na. Re dutse fela jwalo ka batswadi ba batho ba batsho. Mmuso nka tax ho rona e fetela baneng ba rona ho tjhe dikolo, batho ba kene dikolong, ba utswe dikolong, ba thube matlwana dikolo, ba etse ntwe ba ratang ho etsa dikolo. Ha re botse jwalo ka batswadi ba batho ba batsho. Makgowa botsa ke ka ho na le outa ena ya tax e tshwarisang le batho ha ba sa sebedisa tax ya bona hantle. Hele fra rona re botse. Ke rata ho blame rona batho ba batsho. Ha re botse tshwantse re na le mekgatlo ya batho ba batsho ya dirutegi e tsamang university tsena kaofela e ba bitse bana kaofela ba thotseng NSFAS gore o entse eng ka yona, o patetse mona o sebetsa jwang sekolong. Ha re botse e tswa fela tšhelete. Bona ka jeno ke university. Dr. TK tshwarelo ntate Mokwena motle le mo robetseng teng, le bohle ba o sebeditseng le bona ba seng ba robetse hona jwale. Tshwarelo ntate, tshwarelo Mokwena, mphatlalatsane na le diameso. Ntate Makgetha ona re e ka hata ka maro jwang Kwena e hosha ka mpa fatshe hlabathe le itletse mokokotlo. Tshwarelo ntate, bana ba rona ba lebetse pina ena e ke tla e bapala hona jwale The Manhattans.